Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nonglang Sports Club mentakasngi ka khatway tarik risau arajar arpusau kalayo aban play perda ya gelempung ya kai football ya kabala tip kong ba Golden Jubilee Celebration Football Tournament arajar arpusau hamadan pendan yo lingdo Nonglang Southwest Khasi Hills. Hagani ka sngi sedang ka jingele kai kalalong hapadeng ka penno Riwar Football Club persya ya ka Marskun Sports Club. Ha ka baka penno riwar kala yo khori ka jingjob hadin bakal alaman penlem no ya ka marskun da arkol lenot ya ki kol jong ka penno riwar la yo ban thep da utei bor lang renta thiang ha ka minit ka ba arpho wala yo ru ya ka nam kumurang yele kai ba tebit jong ka lempung ba ya ka kol ba ar la yo thep da man bha ku par yap nyau ha ka minit ka ba hnre phulai ya ka ne ka lempung lawan ban play perda do ba AL Bare MCS Assistant Commissioner Jongka Southwest Khasi Hills harengkat uba kinpam vi Karlingdo ubalalong kumusumbot kongsan lembat kiwei. Tôi thắp tilang ta baro. Konge ngai boleh kini ka Golden Jubilee jong kini ka Nonglang Sports Club. Ke kumangtip kini ka por ka bas tunat luar ke dunia jong kini ka Sports Club ko tunjuk do sampus nem ngai pila ya bur kijing but nak kini dunia tu pinang grow naka boleh bahaya bak kini ka ka dikuku ka ba konsam hal kini Sports Club nomor ngai ba lunda kan sports club ni bon kiba ni pa kan sports club sa district berkunjung ro yaki ni ki ba semata kane ngakit bok ki ba kan ai kan ki le ka jung ki kan sak bo hakam ya ba pat kini ki break ki ba wan pa kani nang ba kani kalong ka jing ke ka jing job ya ka kim lang sa lang ba nak post ko bor ai ba kani lu ba kalau ba menpeslor itu baru perpikiran ke basnya te ngang banjor tham ke baru nama itu bakal samla kan lu kibas madunga tulis bon kemudian deh ke baru Kalau kecikong ba lada gilaran ba lada ni Kriston kamdon don Zimbabwe yang hadir dulu. Berkata nakwa ketuyeti ba pilaban day akaway kapor pilaban gimla batip lapitay kaway katim kalaban ra ka final pilaban ba pilaban day nakaway katim
Kaba pizza ro yo ra ya kadi ka nam job na kadi ka tournament ko bata re compare na ka point ni ka point re gakwa bano ye pi tan iya keduksa ya ki he bare kejigele jupi kejigele kai football jupi kamde kan bra ko bata ya ke jupi biang bare ke extra jupi re kadi ni to me kamtame ba pin ya duksa ya ki di he ki bare ibrahim san batin ta to